Lashai kasni bat lashisni. Ngin sayo ban pej bat sakhi. Ia ki jil kai ki ba itna. Kata ki jil kai Champion League haka quarter final. Jong kasken leg. Haka baka Barcelona kan sai kun persya ia ke Atletico Madrid. Haka por khat arsteng shiteng snya. Khat saw tare. Kabaka Atletico Madrid kalala ban bu shwa ia ke Barcelona. Katalong ba Arlenot goal. Haka fasle. Kat baka Liverpool kan sai kun persya ia ke PSG. Haka juhi ke por bat ke Barcelona. Kabaka PSG kalabu lupai ka Arlenot goal. Haka fasle. Bat nakaliang jong ke Real Madrid pat. Kan sade haka kat santarik. Haka por kat arsteng shiteng senya. Kamut haka singi Wednesday. Kabakan sai kun persya ia ke Bayern Munich. Ka Bayern Munich kalatam ia ke Shigul. Haka agrigen. Bat ka Arsenal pat persya ia ke Sporting. Kan sadehi haka juhi ke por pat ke Real Madrid. Da kabaka Arsenal kalatam ia ke Waylenot. Haka agrigen. Te perlok nakaliang ke jingsngau ke jongpi. Hato ke Barcelona bat ke Real Madrid. Lani ke Liverpool ni Sporting. Ynlah ne ban comeback haka ne ke Second League. Lani kini kitim ki balayo ban tep lepa haka First League. Kinang penbun syusyu ia ke agrigen. Sa komen ha comment box. Bari kini ki jil kai kan sedai. Lashai ke de kesitos de haka steng senya. Bat haka Wednesday ru kin sedai haka steng senya. Telada don nap deng jong pi ki parlok ki bakwa ban pe kini ki jil kai. Pila ban but ia ke link haka description.